nemeza nuko ambulance ibitaro biruzuye abaganga na hano i Kigali bakorera mu bitaro bya gisirikare Kanombe abakenewe bakurikije n'ibibazo izo nkomere zabo zifite barabamanukanye babajyana Igoma ku Gisenyi habaganga sinakuewa nukuvuga ngo nkurikije icyo kintu cyabaye bakagenda no gukenera umusada w'abaganga bina mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ngewe nashidikanya yuko cyangwa nakizera ku kigero cyo hejuru cy'uko iyi mibare koko yashoboka bacu bakunzi ba B-Info Plus mu Gisaka TV kandi baramutse mbahe n'ikaze muri kiganiro cyacu cuno munsi turigerekezo ya 27 ukwezi no kwi11 umwaka no 2025 ceniramukiza cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu Rwanda Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa Zambia tutibagiye abari Amerika Burayi Aziya reka tubaramutse tubahe n'ikaze muri kiganiro cyacu cuno munsi ngo bisanzwe ntabwo ndumwe ndi kumwe n'umutumire tugiye kuganira cyane ibiri ku mirongo y'urugamba nituronka kanya turaza kuyaga n'utuntu n'utundi kugira ngo mushobore kutahukirwa mu buryo bwimbitse ariko vy'umwihariko turaza kwibanda muri leta ihana intwaro rusangi ya Kongo aho ku munsi wejo habonekanye amakamyo menshi atari make aho yari karinjira mu gihugu cy'u Rwanda biboneka neza yuko ari abandi basirikare ari zindi nguvu bagiye kongereza ku mirongo y'urugamba tuko turabona M23 ikomeza kwa advancinga neza ku mirongo y'urugamba ariko tukavuga ati ikibazo kirihe biva kuki nike kiro kiratuma FARDC ikomeza gutakaza cyo coalition FARDC ikomeza gutakaza ibice bitari bike ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo biva kuki nike cyo kuwa kugira ngo izinenyesha amashobore kuzibigwa zigabanya karakuja kwa advancing yesu ko bisanzwe fise umwami w'igisaka reka ntangore ndakuramutse ndawushimiye bwana munyamakuru tumeze neza hano muri Kigali ibintu bimeze neza n'amahoro kandi nizeye ko namwe mumerewe neza alhamdulillah niko bavuga bisiramu tumeze neza cyane sawa Imana ishimwe amen nuko mwami w'igisaka niko ndavuga kubijanye n'amakamyo ndetse n'amapickup menshi yinjiye ku munsi wejo mu gihugu ca Kongo ava mu gihugu cy'u Rwanda vyerekana yuko ari zindi nguvu zigiye kuza ku mirongo y'urugamba tukaba turiko turabona kandi M23 irikira gukomeza kwa advancinga ku mirongo y'urugamba ndetse irikira nafata n'ubuce bwinshi kandi buri très strategique ndashaka kumenya uri umuntu ukurikiranira hafi bijanye n'izi ntambara niyihe esheke FARDC yobirikiragira ituma ubuce yari yarigaruriye inyeshamba zikomeza kuza kubwihagira canke kubufata ukundi ndawushimiye bwana munyamakuru kuko ndagira ngo nkumbire yuko iyo mirongo y'amakamyo yerekeje ariko wavuze ngo yerekeje mu Rwanda ahubwo yavaga mu Rwanda yerekeza muri Kongo ku kibuga cy'imirwano aho imirwano ibera bwana munyamakuru nayo n'amafoto ya satellite yafashe iyo mirongo y'amamodoka ari kwinjira hariya hantu nkuko nabibabwiye nti muri kubona abadiplomate bacacana banyuranamo abayirani mu Burundi abarusiya mu Burundi Qatar na Amerika mu Rwanda Israel muri Kongo ibintu ari ibicika Gabo hano nuko ibintu ari ibicika ndagira ngo nkubwire ko naje nkababwira nti mwitegura intambara rero irahera isanzwe hera hanyuma hano izagenda izabukiye buke nuko ngo bitewe no kuntu bagomba kuba bari kwitwara kuri kiriya kibuga gisanzwe kiri kurwanirwaho rero bwana munyamakuru iyo mirongo y'amamodoka irahura neza nibyo nababwiye nti muraje murebe bano badiplomate akantu bari gukora rero bwana munyamakuru icyo ngicyo urakivuga ariko hari mu butasi twagiye tuvuga mu Gisaka TV twe twavuze abasirikare n'amabatayo 8 ndumva imwe ku butasi bwanjye bwambwiye yuko iri composé par abasirikare 400 bivuze yuko byari 3800 yego ya 3800 nukuvuga ngo abo basirikare nabatorejwe neza hano mu Rwanda abo basirikare abo bantu batojwe n'abantu mbese ni nka n'abantu bakarere kose nukuvuga
ngo harimo impunzi z'iwanyu mu Burundi kumuvuga ngo zirahunguka nanjye ntabwo mujye mureba abo bantu niba ari bo babujije igihugu amahoro mu Burundi niba ari bo babujije Burundi amahoro hanyuma mubone kuvuga ngo impunzi ngo zatahutse ngo ibibazo ngo birakemutse ngo abantu bashaka gutera mu Burundi ngo ngo birarangiye no hanyuma abo ni abarundi abandi ni abantu bo muri Sudani y'Epfo abandi ni abanyamurenge hano nagiye mbabwira n'ibigo bya gisirikare bari kugenda biyandikishamo turajyana ndakumva cyane sorry apana bari kwiyandikishamo nuko ngo bakusanyirijwemo hanyuma abandi ni abanyarwanda birumvikana kandi umunyamakuru uvuga ngo ayo makamyo ntiwirirwe wibaza ubundi ikintu cyari kiriho ku makuru yacu twari dufite y'ubutasi turajya ndakumva cyane ku makuru twari dufite y'ubutasi ni uko ejo bundi ku isabato ku wa gatanu nimugoroba muraza kubona ibintu bidasanzwe ni ukuvuga ngo ntekereza ko ubutasi busanzwe bufite ayo makuru ariko mu gihe baba babarushije imbaraga mwitegure ku wa gatanu no ku isabato no kugenda nyine muri icyo cyumweru cyose byaze bikunze haraba ibintu bidasanzwe bararwana mu buryo buri open cyangwa se bagira abo bantu binjire ngo ari abaturage biriya bari kuvuza induru ngo abanyamurenge ngo bari kwicwa ngo babujijwe ngo ubuhumekero ngo nibarema amasoko ibintu nk'ibyo icyo muri bubone nuko hari buza abantu binjira muri ubwo buryo bw'abantu basanzwe hanyuma igihe cyo gukubita ibitero nyakuri cyagera ahubwo bagakubitwa n'abarimo ni ukuvuga ngo n'abasanzwe muri uyu mujyi wa Uvira rero ni umupango usanzweho mu by'ukuri wenda iyi ngingo twakomeza nkagusubiza ijambo wambaza ikibazo cyangwa se twakavansa tukagenda imbere icyo kibazo nagisubiza ku makuru yanjye nari mfite y'ubutasi kandi nkareba ingendo z'abadiplomate kandi njye nkaba nzi neza yuko ndebe ibisiga biri mu kirere nkarebamo nkamenya ngo iki giha umuhungu cyangwa umukobwa rero ntabwo binunguye bwana munyamakuru no mwami w'Igisaka mu misiyeze itambutse mwino dutanguye mu ntango zayo byaravuze cyane yuko mu migwano iri kirabera muri territoire ya Mwenga ahani muri Sud Kivu yuko Joseph Kabila Makenga ndetse n'abashefu benshi ba M23 boba nabo bari bishikiye ku mirongo y'urugamba ndetse harapfuye aba FRDC batari bake mu ba officier ibitwara bishikije aho dukurikirana ariko amakuru dufite nuko FRDC ariyo iriko iradandaza bumwe mu buce M23 iriko irafata iyo nkuru hari cyo yiziko Alo mwami w'Igisaka ntabwo twakumvaga neza mu Gisaka TV bwana munyamakuru nariko ndavuga naheruka kukumva mbaza uti Makenga ngo mwagiye mubabona biyize neza ku mirongo y'urugamba aho ndumva ariho meruka kukumva ugeze hanyuma wanyunganira kugira ngo mbashe kugenda neza mfitinge mu kibazo warumbajije yes hari amakuru avuga yuko bimwe mu bice biriko birafatwa ngaha muri Sud Kivu biriko birafatwa n'inzinyesha amazigihugu cy'u Rwanda yo bari FRDC igarukanye wa mugambi wayo mu kudandaza ubuce bugiye butandukanye nkuko bagiye barabikora mu miji itandukanye twarinze kuvuga ibi bintu urabibona nkabyo canke n'inguvu nyinshi za M23 ziriko ziratuma bariko barafata ubuce bwinshi bwara abanyamakuru ndagira ngo nkubwire ko icyo kintu cyo kuvuga ngo ni wa mugambi wa FRDC ngo wo kugenda igambanire ku ruduce bafata icyo kintu hari navuga yuko cyaba cyacuriwe muri propaganda z'i Kigali jewe ku makuru mfite icyambere by'umwihariko bwana munyamakuru ntabwo wamenye inkuru ejo inkuru ya Masisi wari kare uburyo ibitaro byo muri uriya mujyi wa Goma byose ni ukuvuga ngo byaruzuriranye inkomere imirambo yananiwe ku gahinga ni ukuvuga ngo bahatwitse neza amafoto mu Gisaka TV nagiye nyaboherereza ushoboye arambwira ati ayo mafoto nirebere ariko icyo nshaka kuvuga ngo ntago aba bantu harimo ikintu cyo kuvuga ngo ni ukugambana ngo ni ukugira ibiki bakuru yanjye mfite abantu hariya by'umwihariko bari kurwana muri
Wazalendo ukuvuga ngo bafitanye collaboration birumvikana na FARDC kuko barwanira hamwe. Bavuga ngo izi nyeshyamba bo ikintu bari gukora baraza bakigirayo kugira ngo zize kuko deta ari gusiganwa n'isa n'urushinge rw'isaha. Nuvuga ngo iyi ni ya chance bamuhereje ngagire ikintu agaragaza uyu mujyi wa Uvira cyangwa no mu bindi bice muri Kivu ya ruguru nkuko nari mbivuze batarafata babe bamaze kubifata kuko nyine umugambi wo kugabana wo kugarikaniza Kongo ntabwo kikiri igitekerezo n'umushinga uriho ufite abaterankunga ndetse watangiye no gushyirwa mu bikorwa. Rero nuko ngo hakeneye imbaraga zaba zahagarika ariko icyo si cyo ngiye kuvugaho. Icyo mvugaho nuko mbere yuko ibi bintu uri kumva ngo ibiganiro bibaho barashaka ngo babe hari ahantu bamaze gufata. Noneho ibi ngo Tshisekedi na Kagame ngo bagomba guhura. Tshisekedi najye bamaze gufata ibice byose azaba afite uruganiriro rufatika. Ibyo ndavuga huya ibyo bazamwopoza byose azemera nk'umuntu wagize ibiki ku kibuga cy'intambara uri feburi. Rero benda muri gushyiramo ingufu kuko bamubona kandi by'umwihariko bakareba abantu ari kuzana uburyo ari urubura ari uruvunganzoka barigira inyuma ngo bazi kuvuga ngo amakuru ngewe nararanyejo muri aka gatondo nibwo dukoze ikiganiro ntabwo ndamenya ngo ubu bamaze kuba bangahe ariko mu bice bitandukanye suko yagiye na drone zagiye ziri gutabaza kazitabika ziriya nyeshyamba za dede abantu bari bamaze ku 2500 bamaze gupfa. Yewe kuko hari imibare nirinda gushyiramo mba nta verifiye neza ngo menye se yayo niba nayezera abandi bo ndetse bavuga ko birenga n'3,000. Urumva abo bantu bapfiriye mu bice ibihe nibi? Yes, mu bice FARDC yagiye kwa mu mikoro ikaza nkuko nguko ikabareka ati mufatire barangiza neza bakabatutuma ariko by'umwihariko 3,000 cyase 2,000 uko wabyita cya 2,500. Iyi mibare yazamuwe nuko yabasanze mu maposition bari kwisuganya iyo bari gupanga nko ku maforeign n'ibiki nukuvuga ngo mu maposition mu maposition ane ari aho ngaho muri izo nce nari maze kuvuga ruguru niho hantu babatsinze. Bwana munyamakuru icyo kintu cyo kuvuga ngo ni ya gahunda ya FARE ngo yo gutanga ibice nagaruko nguko nkibona dede yashyizemo imbaraga ziteye ubwoba kandi icyasiganwa nacyo kirumvikana nagisobanuye. Rero nicyo kintu uri kugenda ubona bavansa bajya imbere bafata ariko hari iyindi ntwaro nanone mutagomba kwirengagiza kandi itaratangira gukora mu by'ukuri nayo twebwe abasesenguzi b'ibi bintu tugikurikirana hafi tubona ko hakiri icyizere cy'uko dede cyase FARDC bishobora gukora ibintu binyuranye n'ibyo turi kubona none ahangaha. Iyi ngiyi ni intsinzi y'igihe gitoya bwana munyamakuru. Nuko bwana Musesangutsi mwami w'igisaka uratubwiye byinshi cyane ku bijyanye n'ama operation ayakayene yabereye warikari ndetse n'amasisi birangira abasirikare barenga 2,500 ngo bahasize ubuzima nkuko wabivuze mu bitaro vya Goma. Nangiye nkuru nayumvise yuko mu bitaro vya Goma imirambo ari myinshi donc inkomera ari nyinshi bwana mwami w'igisaka. Ico cyo hari cyo kizi. Allo ndakumva cyane. Allo mwami w'igisaka. Sinzi ko muvyumva umwami w'igisaka ndakumva cyane. Ntiyarimvuze nti ushobora kuba wihenza aho tubwiye ngo ni 4,500 2,500 abandi baravuga 3 cyangwa binarenga ariko ikintu nemeza nuko ambulance ibitaro biruzuye. Abaganga nahani Kigali bakorera mu bitaro bya gisirikare Kanombe abakenewe bakurikije n'ibibazo izo nkomere zabo zifite. Barabamanukanye babajyana Igoma ku Gisenyi habaganga sinakuewa nukuvuga ngo nkurikije icyo kintu cyabaye bakarinda no gukenera umusada w'abaganga bina mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ngewe nashidikanya yuko cyangwa nakizera ku kigero cyo hejuru cyuko iyi mibare koko yashoboka. Nuko urakoze mwami w'igisaka reka dutandukire n'indi nkuru.